the South Korean poet observation was the most interesting one to me because he spoke about the concept of diversity and homogeneity. Ингээд судлагдаа орчуулагдаа сонирхогдоод ингээд дамжаар байтал маш их цаг хугацаа алдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар Азийн одоо энэ уран зохиолын байгууллагууд нэгдээд энэ өнөөдрийн болж байгаа форум шиг ийм одоо хүчирхэг нэгдмэл одоо байж хүн төрөлхтний утга зохиолын тэр ертөнцид одоо Азийн дуу хоолойг хүчтэй илэрхийлэх цаг нь болсон гэж үзэж байгаа юм. I am very honored to be here, so thank you so much. And last night I came here first time, and it was so amazing, beautiful city, and people are kindly, and it was so good country. Yeah. In my opinion, this is the great event, that can unite the Asian people, and I hope that this event is not just the first and the end of event. I hope this is the first and then second event or third event. Yes. Yeah, my name Habibur Rahman. I am from Indonesia. I'm a writer for Indonesia. This is my new book from Indonesia, and you can look at the Southeast Asian countries. They are my many books.